Ove dušeke rukovodstvu Prijedorske bolnice predao je generalni direktor ArcelorMittala Prijedor Mladen Jelača. Predstavnik ovog preduzeća Predrag Šorga rekao je da se radi o donaciji vrijednoj oko 8.000 maraka. I zaista smo htjeli da na ovaj način pružimo jedan primjer i evo, pozivamo ovim putem i ostale kompanije i donatore koji su voljni na bilo koji način da pomognu, jer zdravstvo je nešto što zaista treba pomoći, podržati, jer to je ono što je neophodno za svi u nas i ako uspijemo obezbediti što bolje uslove, bit će nam lakše i našim doktorima i sestrama da rade, a prije svega i svima nama koji na kraju na ovaj ili na onaj način ipak dođemo u našu bolnicu. 62 nepromočiva dušeka dobio je interni odjel Prijedorske bolnice, kojim rukovodi i dr. Vlado Vujović, koji je rekao da komfortan krevet mnogo znači pacijentima koji se nalaze na bolničkom liječenju. Imamo gore jako veliki broj pacijenata koji su stvarno smješteni na tim krevetima, koji su imali neadekvatne dušeke do sada i to je predstavljalo jako veliki problem tim ljudima u smislu i boravka i neudobnosti plus bolesti do koje su došli da se liječe. Ovako ćemo im popraviti taj dio, da kažem, krevetni na kraju, imat će neke dobre krevete, dobre dušeke, a mi ćemo sa svoje strane potruditi drugo, pa tako da će nam i vjerovatno ovo pomoći da ih što prije i bolje, između ostaloga, i liječimo i prije pošaljemo kući. Kompaniji ArcelorMittal Prijedor zahvalio se direktor bolnice dr. Mirko Sovilj, koji je dodao da peti sprat ovom donacijom više neće biti odjeljenje sa najlošijim krevetima. Zaista zahvaljujem rukovodstvu kompanije koji su prepoznali potrebu da nam pomognu u nabavci dušeka koji su, evo, krajnje vrijeme, davno je bilo vrijeme da se izvrši zamjena, evo, zahvaljujući tom razumijevanju kompanije ArcelorMittal mi to danas realizujemo i to je početak ovog programa jer mi smo u situaciji da praktično još 300 kreveta treba da dobije nove dušeke. Sovilj je iskoristio priliku da pozove i druge privredne subjekte da izdvoje sredstva i pomognu nabavku opreme za Prijedorsku bolnicu, jer iz vlastitih sredstava bolnica prije svega mora da nabavi lijekovi, sanitetski materijal, kao i sve ono što je potrebno za neometan rad, pa malo novca ostaje za neophodnu medicinsku opremu.